U ulici Miloša Velikog 42 nalazi se zadužbina. Ova prizemna građevina sazidana je početkom 20. veka i to je bila gostionica Bosna, ugostitelja Dušana Pribakovića, koji je tu gostionicu 1916. godine prodao Anđelku Saviću, trgovcu i rentijeru. Anđelko Savić je zajedno sa suprugom Tatijom tu živao do 1919. godine kada se sele u Beograd. Međutim, 1924. godine nadzidana je fasada i promenjen je naziv kafane u zadužbina zbog toga što je Anđelko Savić ostavio testament kojim gotovo svu svoju imovinu posle smrti supruge Tatije ostavlja za fond za brigu o siromašnoj deci školskog uzrasta i starima i iznemoglima u Kraljevu. Tati je umrla 1941. godine, kafana umeđu vremenu izdavana pod zakup, a posle Drugog svetskog rata naslednik testamenta postaje Gradski narodni odbor. U posleratnim godinama kafana je izdavana pod zakup privatnim licima i bila u sastavu novoosnovanih ugostiteljskih preduzeća, da bi od 2018. godine tu počela da radi apoteka Lili.